Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita menuju puncak Cipanas, Cibodas, Cianjur. Nah, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan perjalanan kita dari segala kecelakaan, dari segala urusan yang di luar dugaan kita semua. Semoga kita sampai tujuan. Dan selamat semuanya sampai bisa kembali ke Poci, selamat semuanya. Intinya karena waktu udah setengah 12 ya, kita mulai berangkat dengan baca Fatihah sebalik Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonir. Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai tujuan. Oke guys, kita sudah sampai di Sragen. Cuaca gimana? Cuacanya dingin banget guys. Pila. Rokok pun, aduh nggak kerasa guys. Burung. Selamat malam bisa. Lemon dunia lain. Oke guys, sekarang kita ada di mana? Di tempat belanjaan Sragen. Oh iya. Malam. Kira-kira kita belanja apa nih? Buat mother sama father. Nih. Itu apa bu apa? Oh ini tanaman kong basin ya. Apa ini? Bagus. Tales. Apa? Gandul. Ya, bocah. Ya, baik. Ya. Kopi guys. Gimana Mas Samsul tadi kita di Cibodas di atas? Lu mau? Perjalanannya sangat melelahkan. Udah bagaimana, capek kan? Alhamdulillah udah berjalan lesu dan tunduk. Kita tenang, kita madang. Ya. I can't find out where have you been now. Oh no, you make me feel nice when I look at you. I feel the sunrise. You know me better, you know that. They feel the same and they feel you make me feel nice when I look at you. I feel the sunrise. You know me better, you know that. That it feels alright. Oh baby. Heartbreak, your noise into my silence, yeah. I'm burning the flames of love brighter, your light into my
heartbreak, your noise into my silence. Yeah, yeah, a girl in a mental love. Apa yang Anda rasakan? Budek pala. Sekarang kita ngapain nih? Mindo. Kita butuh apa sih, napas baru. Oh iya. Kita ini manusia bukan robot. Iya, cepet. Kita lelah.